Kumno perolog bro, saya sisian pan ngapanyang so bhai phi, siya ka channel jonga khasi tarka. Tamantasi ni siya no da unyo kirala bapang baha. Ang ni ngayo unyo kirala ba fresh baha, pa o size ru ba biang baha. Tinggal adap size unyo, tingin krud no yu unyo ba nalor mo. Pa kaningal adap krud ba nalor. Di uni ngan seperti ini lihat kumno. Kementangan ngalada krud kini pet. Ngalapen krud ya kitu kisi yang bana pedeng ngalaweng lut barokhait. Tela adem nang ta pedeng ya kani ya katu kapa ala adep krud en bermlo en i shwai kani mo khale shwa kumni pet kumbanga batai milai bha. Tinggal sa batai man le kumno bu shwai kani. Ang nirungan ay mlo, te kamlo ang ni depan ay baha depan yo baha pa iwi depan yo mlo baha. Yakan nirungan kumtus pau khasan minit. Adin khasan minit pa kani ka mlo ngal adep site ngala penderkyang baha ngala jar baha ta ko te sedi padem shwamta hakan ni ka umpanyang bam mo nda pidon umpanyang bam pindan kam da umpanyang bam na belin da shed da umpanyang bam o bang bhau ne usyam ha te dala kham shphang kum to skalan kum ne nai da pin I bahare mo ngan sabatai kum no bang nyele sapen phai sakala alai sin kum to te pe kani ngala deble kani kala long mo te mentangin ya weng no shwai kani te de benjar bahai kompanyang mo te kani kala long dengan weng no shwa te ngala sei no kompanyang khandian te ngala ai we piat uba he te saking sipang nai pen saw re yu piat wan pen saw ai tamban chula kala rong mun malam to te kala long te menta pade ngan ai surun sun khandian PEM hang ni nga ayo turun sun hadin dala kam I upian namar bele ba nga kwa bakan don tu ka jingsma ubi rin sun da dem nang tu pare sa ay shun rai khandian sa ay su samken sauru kat ba phi bam samken saw mo le phi la ban ay du samken emru da phi da ki ya bam ki khna rit tin nai ay ru samken da ki be ya bam sat te long hi ban ay teka ding padeng ide ban penred mo namar nginda la deb thap ikini ki kanu ka jingber ngide ban penred ya kading mde re ban penhe namar balikan sa inglun dengan ai lang ba unni we so saw ngala odrin sa ai mlu khandian teka mlu sa anta di himo perlong tementa pade pen ngan thamna unni utu bangila ya weng nung tu nalor tu na ukirala utu ki bun ki priu ki shet kho ki bread uni le ubal babha ba ubalong benefit phala dangia pam sa so uni dhania powder ngai ar samoy dhania powder ru ba pin pja ya ka po mo mde utu masala ba heat te ngai lang ba usok marit powder ru khendian te saking king o masala ru ai basic bait mde ba special masala te kini long kapalong normal ba nila ban shed hiying pe kani kala terkhang kala long tenga ngan wek no ikani kamat pejashwa kani kala peja tingin simuni kirala pe ni tingin ya thab hang ni hapo ngide ban pendap bahamo undap dab bahal de kabang bha singam bha nganga shed tang khandian te da bun brio te phila ban shed ar kilo euro pedang ni ngala pendap ha te da phi kwa ban le du telai ru phila ban te du telai mo te nga tengah su be kum ni o biang ngan pen isi we perlo da thap ha da phingyan bha mo por bangia bam da yo ba la dap kum ni bas bha da bam bot atar bas badu paratha bang bha da phi bam da kaja badu dilate ani yingi letem judan kamdor de setuni Phila ban song tiffin ru pen ready lupa
kini ngala dep te hang ni haka karai nga la sti u phan finda kwa ban ai phan ru khila ban ai phan ru mo te da phim kwa ban ai phan tu shu sdi pai kum tu mun mala nai pen he apa de ye kading bu thap biang haka phnyang khandian wat ai bun shu re kum phnyang te tamba de ban ai slow bahai kading de ban pen me slow bah nai pen he ra kamadi suki dala ada pada setap no tamai keding ken mau perlok dengan penrit mo te deban pek pada spang te nganga kwa ban batai ye phiru mo perlok ba ban shet ukrela ru kumni ru upang bha da kawi karukam te nga tharai phila yo jimen to himo perlok pekani kala long te sai persang sai shet pe utu masala ibanga ai ba stuffing ru khlam pra khlam ei re shabar pai phi ya udan bai hapo koblai shibun bo philai pe ekani ka video sngob ha like subscribe but share